dala karon kamo wala na gyoy kwarta unsay angay kong buhaton abroad ko ay laming kinaon may pamong gipadalhan kakaun pa mo kunsay inyong ganahan dapat bang kamo kay kasab-an karon kamo patakag pangutang unsay angay kong buhaton abroad ko pirming gutomon OFW ka pertigyong paita lisod ning abroad ta layo pas pamilya buntag gabi makahila ka og sige pag-budget na taon mo wa minamonit og kwarta sa bangko dapat bang kamo istoryahan karon ambot nidako ang utang unsay angay kong buhaton inyo ra kong drama-dramahon ko FW ka pertigyong humsika lisod ning abroad ta layo pas pamilya buntag gabi makahila ka og sige pag-budget na taon mo wa minamonit og kwarta sa bangko lisod ning abroad ta layo pas pamilya buntag gabi makahila ka og sige pag-budget na taon mo wa minamonit og kwarta sa bangko wa minamonit og kwarta sa bangko tingin ninyo ang mag-OFW